Я рада вітаць вас новы дзень і новы шанец трапіць у незвычайнае падарожжа ў часе і прасторы. Мы пакінулі межы сталіцы і рушым на поўнач да самай мяжы. Маеце жаданне да нас далучыцца? Калі ласка, наперад у мінулае. Спыняемся ў вёсцы Дрысвяты, што на Браслаўшчыне. Менавіта па аднайменным тутэйшым возеры і праходзіць мяжа з Літвой. Што яшчэ цікавага захавалі гэтыя мясціны, я і збіраюся даведацца. А разам мы паназіраем за даўнішнім абрадам заручыны. Вика, давай начнем с тебя. Пожалуйста, спой все те строчки, которые тебе удобно, которые в твоей тесситурии, и те строчки, которые ты в этой песне можешь спеть очень красивенько. Давай так и попробуем. Хорошо. Поехали. А цяпер я запрашаю вас у сталічную студыю. Менавіта адсюль мы будзем разам узгадваць акалічнасці нашай вандроўкі на Браслаўшчыну і адметнасці тамтэйшага абраду заручыны. Да таго ж, адна з народных песень набудзе нязвыклае гучанне, дзякуючы аранжыроўшчыку Сергею Сухамліну і дзявочаму гурту «Красоткі». Вось з імі найперш і знаёмімся. Гурт «Красоткі» створаны 1 снежня 2016 года. У склад уваходзяць студэнткі Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў, салісткі тэатра песні Ірыны Дарафеевай, пераможцы міжнародных конкурсаў. З'яўляюцца актрысамі мюзіклаў «Казанова» і «Дуброўскі». Дочушки, да помогайте, худенько ставьте на стол. Похваленный Иисус Христос. Мы ж доведались, что у вас сегодня тут заручены, пропивать свою касеньку будете. Ты, может, что-то помогчи треба, мы ж тут по соседству. Ой, дякую вам bardzo, мы сами уже справились. А куди это вы? Захочу хату, будете гостями. Касенька, дочушка моя любая, ты мне откажи. Ты не передумала выходить замуж за Яся? Не, мамуся, не передумала. Уже и полотно на кошулю подарила, колеса-то Ясь прижал. Ой, молодчина, а то, край Боже, передумала, пришлось обсплачивать и за полотно, и за почастунки.
вёскі паходзіць ад назвы возера Дрысвяты, пра якое я ўжо узгадвала. Навукоўцы мяркуюць, што тапонім узнік ад славянскага дрыва крывавы. У 19 стагоддзі ўзнікла версія, што вялікая княгіня Алена Івановна пабудавала на востраве храм у імя трох свяціцеляў Васіля Вялікага, Рыгора Багаслова і Іаана Златавуста. Некаторыя тагачасныя выданні пачалі пісаць назву вёскі ў форме Трысвяты. А ў народзе захавалася такое паданне. Быццам жылі некалі на востраве тры манахі і хадзілі да іх людзі па дапамогу ды за парадаю. За гэта сталі манахаў называць святымі. Адсюль і Трысвяты. Нех будьте похвалены. Заходьте, сядайте. Ай не, мы еще постоим, бо ноги нам не болять. Да и молодые у нас ще сидеть. Так. А что ж такого доброго нам хочете сказать? Коли не хочете, не проходит, не садится. Может, что-нибудь уже украли? А может, можете украсть? А ті ж мы замом годованные, ті, хто нас тут не ведает. Так. Не красти мы до вас пришли, а купить. Купить? Да ничего вы у нас тут не докупитесь. Бо товар bardzo дорогий. А что ж вы думаете, я пришел до вас весь таки бедный с пустыми кишенями? Самі разумееце, вяселле справа даволі істотная і лёсавызначальная, і да яго мусілі праходзіць досыць доўгі шлях. Спярша сватаўство, а недзе праз тыдзень заручыны. На іх сустракаліся род жаніха і род нявесты, каб абгаварыць усе нюансы. Абрад у розных мясцінах і называўся па-рознаму – заручыны, запоіны, злівіны. І натуральна, што збіраліся талакой, каб дапамагчы гаспадыні ў хатніх справах. Пакуль у Дрысвятах рыхтуюцца, мы зазірнем у студыю гуказапісу да Сергея Сухомлина і гурта «Красотки». Помоги здесь, пожалуйста, вот в повторениях, там, где идут проигрыши, помоги здесь, пожалуйста, остальным девочкам. Просто допой по строчечке вот те фразы, которые подчеркнуты в тексте. Я веселенька была, гусака я продала. Все очень хорошо, третий куплет точно так же. Поешь все свои строчки и уходишь там на бесовочку после народной вставки. Я могу здесь спеть второй голос снизу, хорошо? Отлично, хорошо, давай так и сделаем. Ой. Заиграй же для меня. Вика, спасибо. Приглашаем Катю. А вот гэты хлопец, что хочет? Ну, кажи, Ясь, что ж ты хочешь? Пришел вас запытаться, паненку, за работницу, бо у меня хлеб не собрано и кросна не ткана. Ой, матка найсвеньша, а что ж вы робили до гэтай поры? Як бачно, у вас у господарцы шмат клопотов. Ну, так что, не отдадите дочушку за работницу? За работницу? Нашу любимую дочушку до вас у господарку за работницу? Да. Хай у хате сядете, работнице не тягнется, вот. Ну, на гэты выпадок у мяне лекі ёсць. Воскамоц называется. Ну, сып, Ясь, злоты. И боли, сып. Ну, что, отец, можно тебя повеселить? Не, вот коли наша любимая дочушка згодна з вами век вековать, вот ты ей перший пропонуй.
Ну, Кася, дочушка, батька тебе першинство уступає. Я з своїм татусем ніколи не спрачалася. І зараз не буду, коли він так хоче. Ну, матіння, будзе больш табе кого зранку будить. Плакала девонька у садочку, плакала девонька, самокосоньку костяным грабенщиком часала косоньку, вытирала слезоньки белым фартушком, вытирала слезоньки. Пойду я замуж за милого, пойду я замуж, дядя любым, под ручку до шлюбу, порвяде до шлюбу. Вёска Дрысвяты ўпершыню згадваецца на пачатку 15 стагоддзя ў вялікім княстве літоўскім. На гарадзішчы тады размяшчаўся Дрысвяцкі замак. Побач месцілася паселішча. Па легендзе, на востраве некалі стаяў касцёл, у ім абраз маткі Боскай. Праз возера быў мост. Вырашылі неяк новы храм пабудаваць на беразе ў Дрысвятах, куды людзі перасяліліся. Святары на чоўне перавезлі матку Боскую, усталявалі, памаліліся. А ранкам глянулі, абраза няма. Шукалі, а пасля ўбачылі, што ён ізноў у старым касцёле. Так адбывалася не аднаго разу, пакуль у сне адному са святароў матка Боская не наказала, каб абраз перанеслі дзеці. І толькі пасля гэтага застаўся ён у новым храме. Дай вам век доўгі, каб шчасліва жылі, багатымі былі, Бога шанавалі і нас не забывалі. Запалю свячу, запалю свячу, запалю лампадку, запалю лампадку, заручилася, заручилася наша дитятка, наша дитятка. Увойди, Боже, увойди, Боже, ды в нашую хатку, ды в нашую хатку. Дай, Боже, счастье, дай, Боже, долю нашему дитятку, нашему дитятку. Дарэчы, раней даволі высока цанілі дзяўчыну, да якой часта ездзілі сваты. Лічылася, што нявеста, якую ні аднаго разу сватаюць, мае багата станоўчых якасцяў. І гаспадыня добрая, і майстрыца на ўсе рукі. Але існавала ў народзе і такая прымаўка: ад вялікага перабору ні лапцяў, ні абораў. Яна, самі разумееце, азначала, што праз лад пераборлівая нявеста магла і ў дзеўках застацца. Нам жа самы час пацікавіцца, як ідзе працэс запісу народнай песні ў Сергея Сухамліна и гурта «Красотки». Катя, ты поешь сразу за Викой? Да, в первом куплете сразу за Викой. И, пожалуйста, вот в строчке перед припевом
крайняя нота должна быть 8-я, она коротенькая. Тара-тара-та-та-та-та-та-та-та. Давайте я здесь на субтончике спою на фальцете. Хорошо, умница, давай так и сделаем. Заиграй же, ты для меня не, а я с милым погуляю при луне. Все очень хорошо, спасибо, Катя, все получилось. Приглашаем Аню. Ну, а ми тут прислані, каб стол був засланий, кялішок поданих і дівчинами сватана. Ну, що, отець матка, свадьба Василя з гами? Так слухай, сваток, а про скільки ж часу нам своїх дітей пошлюбувати? Простите. Ну, пас 2 тижні після покрову. Але слухай, після шлюбу, де-то наші молоді будуть жити? У нас нехай живуть, хата у яка велика. Ви що, здурнели? У Яся своя хата на 2 конці, не пойде он у вас на приматі. Так собі ж работницю береш. Ну так коли такая справа, то мы за любимую нашу дочушку даем корову тельную. Овечек дать. Овечек. Ай, шмат даже не лечила. Обувь, полотно. Бачучки будуть. Так по весне будете хоть. Ну що, тоді згодне. Ай, сходные. Вот. До канца 18 стагоддзя дрысвяты былі дзяржаўным уладаннем. У розныя часы ўладарылі тут пераважна прадстаўнікі роду Радзівілу. Сярод іх Мікалай, Казімір, Кары, пані каханка. Асноўнай архітэктурнай славутасцю вёскі Дрысвяты з'яўляецца драўляны касцёл святых Пятра і Паўла, пабудаваны тут у 1929 годзе. Маецца тут і каменная царква, таксама асвечаная ў гонар святых Пятра і Паўла. Яна была ўзведзена ў 1908 годзе. Храмы з'яўляюцца помнікамі архітэктуры і гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі. А яшчэ ў Дрысвятах знаходзіцца гідраэлектрастанцыя «Дружба народаў», пабудаваная ў 50-х гадах 20-го стагоддзя. Такая ж вот тут у нас прихожунька выросла. И ясь bardzo ладный хлопец. Але ж мы не ведаем, чи спрытный он. Ну, не спритний, я що не бараку якого до вас привів. Ось і проверьте, умеете целоваться. Ну что, справу зладили, погуляли, потанцевали, голоблевого і до хати. Концу ти концов. Ну Девчина, кажется, своей, отгуляй веселье старости моей. Ой, играйте, музыки, играйте, играйте, уж мою дочушку здесь гоняйте. Ой, играйте, музыки.
мінскую студыю. Натуральна, што падчас заручынаў бацькі ды сваты вырашалі пытанні будзённыя, пазбаўленыя рамантызму. Дамаўляліся аб пасагу, што дадуць за нявестай, прызначалі дзень, час і месца вяселля, вызначалі колькасць сваякоў з таго і іншага боку, каго варта ўшанаваць падарункамі і многае іншае. Мы ж пакуль робім перапынак, каб даведацца, ці ладзяцца справы у аранжыроўшчыка Сергея Сухамліна і яго падначаленых дзяўчат з гурта «Красоткі». Аня, значит, тебе осталось здесь совсем немножко спеть? У меня голос немножко ниже, чем у девочек. Можно я спою строчки, которые пониже? Да, хорошо. У тебя действительно голос немножко пониже. Гусакая продала, дударика наняла. Гусакая продала. Давайте я продублирую последнюю строчку припева вместе с Викторией. Да, можешь смело ее петь, как ты хочешь. Я веселенька была. Все хорошо, спасибо. Як бачыце, у дрысвятах удала заручыліся, а тым часам з даўнішняй народнай песні адбыліся даволі істотныя змены. Давайте паслухаем, як загучыць «Ой, учора я вясёленька была», дзякуючы гурту «Красоткі». І, натуральна, сустрэнемся роўна праз тыдзень. Накіруемся ў вёску Язна Міёрскага раёна. Будзем там дзіця хрысціць. Так што далучайцеся.